moje ime je Aleksa Golubović. Od malih nogu imam problem sa nepravilnim zubima i čitav život mi je bila želja da se riješim tog problema. Malo mi je bilo i strah jedno vrijeme, pa sam pokušao i sa fiksnom i mobilnom protezom, ali to i nije bilo baš idealno rješenje. Prošle godine sam konačno skupio malo hrabrosti i po preporuci jednog druga došao kod doktora Barovića. Primili su me, jako je prijatan ambijent, fina atmosfera, fino su me dočekali. Imao sam tu malu dozu straha koja je nestala nakon prvog puta kad sam sjeo na tu stolicu. Tako da je najbitniji taj prvi korak da se, svima mi preporučio da se usude koji imaju isti problem koji sam imao ja. Najteže je taj prvi korak da se ode kod zubara, a kasnije sve dođe na svoje. Bilo je bezbolno, prijatna je bila atmosfera, tako da svima bih preporučio koji planiraju da urade neku sličnu korekciju.